kalau kita tangguhkan zakat ni sebenarnya kita ada rugi satu benda. Ya, betul. Tak boleh tak explainkan apa yang kita akan rugi kalau kita asyik tangguh bayar zakat. Okey. Yang nyatanya kerugian daripada individu tersebut lah apabila dia menangguh-nangguhkan bayar zakatnya, keberkatan daripada Allah SWT. Sebab hidup kita ni kalau tanpa keberkatan, orang kata sebagai seorang Islam, maknanya macam dah tak ada makna lah. Sebab kita ni hidup di muka bumi Allah SWT ni, kita orang kata cari redha Allah. Betul. Jadi salah satunya keberkatan daripada Allah SWT tu atas harta yang dikurniakan kepada kita tu tadi. Dan bila kita tangguh-tangguh dengan sifat kita suka sambil lewa, takut harta tu nanti satu ketika akan hilang. Betul. Dan bila hilang maknanya sedang kemampuan kita tu masih ada. Jadi bagaimana tu? Jadi dari segi orang kata apabila kita berzakat, sebelum ni kita jaga harta kita. Betul. Tapi dengan berzakat tadi, janji Allah akan jaga harta kita. Harta kita lagi jaga berlimpah ruah, jaga keselamatan, berlimpah ruah, bertambah berkat tadi lah.